Iiningwanima pethimbo lyahugunina ku Ellen G. White. Toyi etelwa esiku kehe ko YouTube ya The Aim Sisters. Ongula onene yo8. Eigalalo ekumithi kombinga yanakuyiwa. Ethimbo lyongashingeyi olyo ethimbo tali etitha ohokwe miinamwenyo ayihe. Aaleli, aakwanepangelo, aantu mboka yeli poondondo dhopainekelwa nodhuuleli, aakwanamadhiladhilo ayehe poondondo dha yooloka, oyeli ya dhiminika omeho gawo kiiningwanima ayihe mbyoka tayi holoka kombinga yetu. Otaya tala ekwatathano ndyoka lili pokati kaakwashigwana. Otaya tongolola oonkondo tadhi kwatako uupambu auhe wevi, noya dhidhilike kutya oshinima shimwe oshinene notashi eta ehulilo oshili pokuholoka, kutya uuyuni owuli koongengelo shiningwanima oshikumithi nonkalo odhigu yanika oshiponga. Iikunguluki kevi nomomafuta, omakunkililo giita oyiigalala, oyi tayi gandja uuyelele kombinga yiiningwanima iinene mbyoka yili pokuholoka. Aalongi yuuwinayi otaya tula kumwe oonkondo dhawo nuunkulungu wawo, otaya nkondopalele uudhigu unene wopethimbo lyahugunina. Omalunduluko omanene ogeli pokuholoka muuyuni wetu nomainyengo gahugunina otaga kala ngoka taga endelele.